Ka irul observer ya ke West Jaintia Hills District ikong isawanda lalu ilawan kami ya ke Ophis rekam Jong Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills District. Hari jawan kami banengkong la penlong ya ke jinglang Jong ke Electoral Registration Officers, Assistant Electoral Registration Officers Jong ki 5 Assembly Constituency. Ban ya perkhat biang halor baru kikam bala penrekam hapo ke district ha kini ke special summary revision. Kumsi benta Jong kikam Jong ke sweep ikong isawanda ila pelaj pajpa yak awareness video ha kani ke special summary revision ar hajar sa bla pelong da ka district sweep icon cium Jadi bahagia beri berkecil berkait ke distrik berkecil ni ke special summary revision ke last time untuk uang video tarik jom Oktober kat kun kecil tak jom commission kecilan ke jom raya ke ban pet ban Jurip yang ki jingnya jom proses sistem repair kecil penurut form kecil delete iki kenteng kecil penkelar jom kenteng haki konstitusi repair dengan baki DNO dengan baki ERO baki AERO